the other time na alioko genda nje tinkokora bintu bunibyo twaigwananire na motake tempo muntu Bochinga ngenje kabiri no umugako yoko gambo toro kiria masikani. He has shown us respect asaba kusiba ito noro jemere mato ete ga iko musolista general mo PS noro chabantu ito le mine bako le mine maze serikali igato ete mo isonde vice chancellor ya Egerton University Professor Kibwage mire manga to ngenje kabiri tumanye uchaka bono ebintu chaka ko le bintu bindo ndatari ko manya to na goncho kana nsabu na bantu bali de tumbato I mean apana poika toko robo ene ko se bono tali boigo. Now namba ibere, I also want to say this publicly to the record. Mimi, tangu the handshake, me have sat down with Mzee here. I'm confirming it to you. I have sat down with Mzee. We have discussed with Mzee all along. Saire walishikana mkono namna hii. My commitment was, Mimi, I cannot go where Uhuru Kenyatta and Raila Odinga are not. Let me tell you the truth. You know what I do for a living in this country. I'm the minister in charge of security. I'm the minister of interior. I look across the country. The majority of our people are where the president and Raila is. So one tienda babulia usiaba. Yani turuwe serikali yere ne sabantu bare ne se future itere. Togende woitana na bantu bande totoma itinki bariete. Osa na mota getego. Ndoko wanyege nta bantu bali bakolia. Ikiagaro muntu oli bakora abutanere mambichiza jini akwa na mne serikali. Saa 9 okwa na muntu wa opposition ni numoli korora. Oto rahu mueste bo mai to rutara koreke mambiendo te bo mai tenje mai te bunande to lenae bono kuminga ki hakino yino yojo jita kagokona tare kokora ose nunkora molego injebono tigamba tebiga. And I want to ask you today publicly, Montebi, I want you to tell me today here at home dunia ikiona munikubalie, because tomorrow if you see me doing something different, mujue sasa iko shida, muende kutafuta watu wa kusaidia, mtu yenu amekuwa namna nyingine. Mwanjire mmekubaliana na mimi that mimi nikae mahali president yako na baba. Koroko boko iga. Igonje tinkoruo. Ngainko genda. Nonko bere sawa bale babere. Nene munanko batebo tambe abaguzina abantu abangaini mule omonte karago jakoba ka munyamiziro monene yokora igeri kuna abanyamizira bali okobori gikabo mwagena na barabuo bakotenga ya bori genteto ndo chabo bago ikaria aikwaligeri gwakire kwara buna bakora bagokora na ndabate yabo kutogende maambio bwateroro ababono maito buna bariga none kara bakumena na babere ibago ndebinga ya njugo ja karanza ga rikaram ni karatazi likeke abantu baminto komota ke tendu ororo hapana. I can't igonje tuigwana niriga mombori na ndi tukulini ngaki. Don't ask me another day. Oh, you know, I have now told you where I am. When you see Uhuru is seated like this, the president and Prime Minister Raila is there, just look around there, you will see. Namako romo to bwate ke kabu. Mbaliko boli ke kabu ke no no to mbaliko boli ne karam ninche ngoboli. Igono njira monta tempa abugo. Nyenge ligwe birandi ebi ngora. Toche ko bibwata karba bitikire. Osawo no tali boygo. So mzee, now I have now sealed a covenant